یورا بخیم که شناختین حامد کیان اویلای صنعتکار. همینجا یک چیزا میخوام بگم که زیاد نفرها میخوانی گپ از و بسیار می نویسن، میخوام بشنون درباره غیبت میگن که گناه نه. فقط خیلی نیمچه ملاها یا یکی هم خیلی نیمچه مسلمان ها وقتی امام علی را گپ میزنی یا که یک نفری که مشهوره یعنی که همه میشناسش گپ میزنی در ذهن او میگه شما غیبت کردید. من درباره غیبت یک الهیده صحبت انشالله میکنم، دلیل فکت میارم که غیبت کی درسته کی درست نیست، یعنی یا غیبت ندارن. منظور فهمیدین؟ و الهیده صحبت میخواد که من دلیل بیارم. گفتی بک صبورای بک ظهور غیبت گناهی کلانه، این ما قبول دارم، اما مسلمان ده، بله مسلمان ده غیبت درست نیسته. اما این نیمچه ملاها یا که نیمچه مسلمان ها فقط در رحمان فی گپ میگنه، در نتری بعضیا در مسئله سرایانده ها. من سرایانده ده بله چسبیدم، سرایانده ده کار میگیرم، دکتر ده کار میگیرم، مدرسه ده کار میگیرم، معلم ده کار میگیرم، پرزیدنت ده کار میگیرم، وکیل ده کار میگیرم، دهقان ده کار میگیرم، تورمچیکا ده همه ده کار میگیرم. اینا من بگم و امی هر یک نفری که خچه مسئول میدونه، خچه آبادگری وطن میدونه، خچه فرزند این ملت میدونه، خچه فرزند این ملک میدونه، خچه انسان یکم درجه انسانه. موضوع ما برنامه ما نامش انسانه. خچه انسان میدونه ناموس داره باید در تمام اینا کار بگیره، در تمام اینها، یعنی که تک تک یورا من نامش نگیرم. سراینده ها ما هفته گذشته صحبت داشتیم ولی هم تمام نشده درباره گپای ما. نفرها را شناختین، مادر دختر مامای سوریا. آخ پیر شدی بحثش که سرایندگی را پرتوخی امروز پگه میمبری به نفقه نمیره. 64 گذشتی زنها باید ای 59 بروه. وزارت فرهنگ یک نظر که وزارت فرهنگ معلمه زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ یک نظر که سین سالش به نفقه رسیده و خیلی مامای سوریا یک بچه 28 ساله 30 ساله را گرفتی و معنی را نداره. تا جوانی تا باید که سرود بخونی بره، یعنی که تو مردن تا غیر از این دختراش از این سرودشون به موضوع ما ربط داره. اما ما درباره یا باید دیگه چی بگم، یعنی که مقصد هدفی ما درباره سراینده ها صحبت کردن نه، اما یارو ما مثال میارم و سرودشون به موضوع ما ربط داره. اولا شکرانه کردن. پیشتر گفتم که وطن برای چی ما شکرانه وطن کنیم؟ در همه جای ما در دیگه وطنم زندگی دارم، زندگی خوبه، زندگی خوبه، ما شکرانه وطن کنم و شکرانه خداوند کنم که در هر جای هستی سالمی سلامتی خوبه. شکرانه خدا کردن در وطن نمیشنوه شکرانه تره. ای نفر قدردانی میکنی که او بشنوه میندار شوه، نمیشنوه وطن شعرشون معنی نداره. غیر از این درباره امام علی هم خوندگی بدن، یا سرود به نام تمه ارزی، همه چیز تمه ارزی، فقط چیزای با خوبی ها که در دنیا هسته اما دا میگه تمه ارزی، در بدی ها تو نمیارزی. اینا یک سال 2017 همین 3 نفر مادر دختر از صحنه محروم بدن. 1-2 سال نمیدونم یا چه خطایی کردن که خطابیشون فقط بر رحمانوف داخل داشت. در یادتون باشه یک صحبت شد همین مامای سوریا گفته بود که 2017 وقتی که پسری به نام امام علی داشت 16 سالگیش در وفات کرد. 2017 گفت که همین سال اجازه چون دادن، نمیدونم چی زورای کردن یا که چی گپ شده بود، اما چیشون تمام شده بود، بگیم که نفرت امام علی تمام شده بود، سراکش اجازه چون دادن در مرده کودکش شعر خوندن، سرود خوندن، کنسر دادن، گفتن که به خاطر یادبودی کودک ما. شما تصور کنید. و در اونجا این مامای سوریا گفت که امسال بسیار وزمینی برای ما اومد، اما یک سبکی هم اومد، یک خوشحالی که ما با روی صحنه برآمدیم. یارا اجازه دادن که دیمورا به صحنه بیان، یارا صحنه دور کردی بدن. شما میدونید که هر سراینده ای نباشه کم تر یک به خطاوی راه بده در چشم رحمانوف و از صحنه محروم میشه دیگه. او با کدام سال یا که با کدام ماه او را خودش میدونه رحمانوف، دیگر کسی نمیدونه. به هر حال ما چی گفتنیم؟ سخنی ما مخصوص بین این مادر کمپیر
сураю кампирай ва инаи кампир ба духтарош об рӯи мора нарезонен, об рӯи мора нарезонен, ира фаромӯш накунед. шумо бахусус ҳамаи сарояндаҳо бигем ки об рӯи мора резондан, бахусус инами се нафара об рӯи ҳаму шаҳрша номша нагирем, хуб нест, об рӯи шаҳрша дар умум об рӯи Тоҷикистона ҳамеҳо резондагиянд. шумо медонед ки либосое ки иё мепӯшанд, девонагарӣ, ахмақӣ ва фасодкорӣ ки иё мекунанд, ягон сароянда намекунад. ё буна хичона намуна мегиранд, хичона якм ё ки чӣ мегӯянд первӣ ҳисоб мекунанд. об рӯи мора ё мерезонанд мо шумора. ҳамватанони азиз, ду табақа инсонҳо, ду табақа тарафдори нами сарояндаҳоанд. ду табақа, якмаш нафаре ки аз дин дурай, аз динай ку аз ислом дуранд, чӣ духтар бошад, чӣ писар. табақаи дуюмаш нафаре ки шаҳватпараст, нафсдӯсторай, асири нафсшай, ғуломи шаҳватанд ку сарояндоро дӯст медоранд, пуштиёро мегиранд ки ё бошанд. бале бошанд. ин ҳоз ман мегӯям ки вазорати фарҳанг, Зулфия Давлатзода, ҳар сарояндае ки вақте ки саҳна мегиранд, музика ташкил мекунад, суруд мехонад, то аввалин кори мекунӣ пурс ку дар куҷо хондай? Институти санъат хондаю ки нахондай? Институти санъат ба шакли зоҳириш, ба либосош ту нигоҳ кун, ту ба сурудош нигоҳ кун. Вазорати фарҳанг ида вазорати дохила ҳам дахл карда метавонад. мефаҳмед? Вазорати дохила бояд ки вазорати фарҳанг дар ҳамкорӣ ба вазорати дохила тамоми сарояндаҳоро назорат кунанд ки ё аз худ мегзаранд, мефаҳмед? аз худ мераванд. дар дунё мо шуморо ё чишон метавонад, Тоҷикистон як Ҳиндустон мегӯем, дар пеши чимтон чӣ меяд? Девонагарӣ, намин рақсбозӣ. мо Ҳиндустон нестем, мо фарҳанги дигар хел дорем. ё обрӯи мо шуморо ба нами рақсбозӣ дар дунё резондагиянд. Раҳмонов ба каду, ба намо картошкаву ба пиёзаш ки Тоҷикистон инами чиза дорад. Ина фарҳанги тоҷикӣ, инами рақсбозӣ, инами картошкаву пиёз. бо мегӯм ки ба дамра, доира, тавлак дутортон фарҳанги моро дар дунё муаррифӣ накунед. ман шахсан аз ин кор розӣ нестам. бовар кунед, ин хатои калоне ки фарҳанги як миллат бо он ҳам бо мегӯм ки моро сарбаланд меган, тоҷдор меган, ба картошкаву пиёз рақсбозӣ муаррифӣ кунед. ё се нафара Шабнам, Сурайё ва Фарзона, инҳо чунон фасодкор, чунон бигем ки ба корҳои ҳаром даст мезананд, дар сурудошон ба гапҳои ҳаром, ба либосҳои ҳаром ки бовар кунед баъзе духтаро тақлид мекунанд ба ё. баъзе духтарои Тоҷикистон онам мусалмон ба ё тақлид мекунанд. шумо медонед ки пайравӣ, шумо аз ки пайравӣ мекунед? ё соҳиб надоранд ин сарояндо, ё назорат. оле кумитаи дин дорем. кумитаи дин танзим, ёра чӣ ба танзим намекунед? сурудошона танзим кунед, сурудошона, либосошона танзим кунед. ира ҳатман бикунед. монади куна дар гузашта гуфтем барои рақосаҳош, ёра ҳатман бикунед. шумо об рӯи Тоҷикистона дар дасти ҳамё додагед. ҳамин ҳукумат об рӯи мардума дар дасти ҳамин сарояндаҳо додагед ки ҳамин ё мебардоранш, ҳамин ё мефуроранш, ҳамин ё ҳама хел бигӯянд ки айгиҷои ай Тоҷикистон, Шабнам ай Тоҷикистон ай не, ҳамсоятон ай, мешиносиш? ҳамин гапа бигӯянд моро. чӣ ба мо баъзе вақт фахр мекунем ки Сино бояд дошта бошем, ё ки Сино дорем, Саъди Шерозӣ дорем, Рӯдакию Хаём. чӣ ба баъзе вақт хеле мегем? вақте амун гапҳоро мегем ки ам хелимон мефора, бояд дар муқобили Саъди Шерозию Хаёму Рӯдакию Сино сарояндаҳоро рашона бигирем. бояд ё пешниҳоди ман меяд ки назорат шаванд, сарояндаҳо назорат шаванд, сурудҳои бамаънӣ бихонанд, либосҳои бамаънӣ пӯшанд. аки ё бас намекунанд, мо медонем ки охири замон дар тари фаҳшо зиёд мешавад, аммо танзим. пешниҳоди ман ҳамин аст ки вазорати фарҳанг, вазорати корҳои дохила ва кумитаи дин, ҳамин се сохтор ин сарояндаҳоро бояд танзим бидоранд. ба танзим ки чӣ хели суруд бихонанд, чӣ хели либос пӯшанд.
ای سه اویله یا که سه نفر ما گفتنیم که یا کمتر فکری مردم فکر ابروی ملت بکنن باور کنین ما سخت نفرت دارم به سه نفر به خاطر این کاری حرام شون به شخصیت شون نه به خاطر این کاری حرام شون که ما را بسیار شرمنده کرده گیان و دیگه سرآینده هم همچنین سرآینده ها باید که یک فکر کنن که چون یک کار خوب باقی مونن نه اینکه بعد این مردنشون گپ میزنیم به یک خیل نفر شاید نمیفوره که میگه بعد از مرده ای پشت مرده گپ نزن وقتی آدم خوب باشه کسب خوب داشته باشه یک عمل خوب ای خودش باقی مونه بعد از مردنش یعنی بعد از دنیا گذشته او را ما چی میکنیم تعریفش میکنیم میگیم خدا رحمتش کنه آدم خوب بود یا که کار خوب داشت یا که نه عمل خوب باقی مون نه که آدم بعد باشه بره دنیا ما برای چی بگیم چیش بگیم خیلی فکر که فهمیدن سرآینده